ta gare mu goto mu cha goro ni go bata ka turun di borar ti ba so Sudan ba condemn e wimon e janana e ka che mu kielel yo ka lenga go akel ta gare mu goto mu gor ke wona ne ka ken ko ni ndi jendang bangwane ti kuma ta tin wanti jebi ka to cha goro go ba ngaye te ka mi to ka so Sudan mu de tur a cha nga lel ne ka cha nga ne ka cha man ka gat ka cha na na ka cha mel cha goro go ba nen ka social media ka Facebook cha goro go ba yora ka Facebook ne go ju be te ka re dere mu bitwo ba man ka da gat ba kwarna banana bila pore ko ngawdo me dana ya badare jube ko ga gwade after 90 days ya kare mo bitwo ka so Sudan ko jube ka 90 days ti diereje kelano rewe rawde kwar kan ko ni je na mo wane ti shebi ngote re ki te karamade re kamje te karamade re kamje madel yeb kwara ba kula wai laja bara kula kwal chabi ngai jimmi dia cha nga ban kwar ka so Sudan ka chabi dikti gwa ba digneje e Facebook kana ko ngwane ko nje ka ngwa ka Facebook chabi lonka wo balar chabi no ne yenati ye kwar ci kwaru ne chala nga ramo je ne benongo e kwa nyen ba ko te kor me je mat kuita na de gon kor beni kwar gorka wo batuf kai sha gor bi go ta kai da ka social media yana je go ayen wara kor gor tof de kwai da rambe tof jamo ta kama bol mel kana garma cha kor gor go tof de ba cha gor en wo ba ngayen wo kor cha kam nga ka social media ko dong bre delia ko kor tof de bre delia cha goro liya mo ba non ka social media ba wa cha group nguna ka cha ngana na ka cha kor ya nguna ko me da ne cha kol kor me cha mai hujum cho non ka social media la man do mai na pa ne kina yi ko gya da cha non ka social media man do mai na chikira gor ko me wa kula buto ba kor ba kula parngu me wa buto ba kor kir ba kula parngu gore wadar kame bolmel wadar kame garmacha wadar kame ramacha maho bi kura kula parka ngu go we